Akong libot gamay sa inyo ah. Daghan magud nato ron nga inikaon dili jud mo ampo. Daghan na dili nguros. Mo nga mo ampo gid ta inikaon. Asa man na atong gamiton Biblia. Nana diri sa 1 Timoteo. Atong gamitan ng Biblia para nga masabtan nato. 1 Timoteo kapitulo 4 versikulo 4. Maayo ang tanang gibuhat sa Dios, ang tanan angay dawaton uban ang pagpasalamat. Dudun ni pagampo. Og walay isalikoy bisan unsa. Wat pasabot. Dili ta mingo nga dili bawal ang baboy, bawal ang sumpay na. Bisa kun saman. Pero ato nang nisigutan karon. Maayo ang tanan gibuhat sa Dios, ang tanan angay dawaton uban ang pagpasalamat nga mo ampo kita sa dili pamukaon. Og walay isalikoy bisan unsa, kay ang pulong sa Dios ug ang pag-ampo maoy nakapabalaan niini. Nya kung kaon ta walay ampo-ampo, dili maayo gid siya. Sa atong batasanon labi na kita kamo karon nga nadire nga moampo kita sa dili pamukaon. Dayon atong basahon ning 1 Korinto kapitulo 8. Bahin ni sa kanang mga pagkaon. Muna gingon diri sa Biblia. Hinuon ang pagkaon dili makapadulot kanato sa Dios, ni makadaot kanato kun dili kita mukaon, ni makaayo kanato kun mukaon kita niini. So walay koneksyon sa atong kaluwasan ang pagkaon. Lamang pagpasalamat ta sa Dios. Og tungod kay wa may koneksyon ang atong koneksyon ba kay di mamukaon og baboy. Kung may koneksyon. Mo nga ningon si San Pablo di sa 1 Korinto kapitulo 10 versikulo 25 yun siya, makahimo kamo pagkaon sa bisag unsang karne nga gibaligya sa merkado, walay bawal. Kung ngayon gidili ang baboy, kaya nga nung nakamove na ng gidili ang baboy na diri sa Leviticus kapitulo 11. Muna ibasihan. Leviticus kapitulo 11 versikulo 7. Ang baboy bisang tuod kung pikas ang kukunini, dili man kanimo sa busa hugaw kanilang kaninyo. Ayaw kung pagkaon sa karne ning mananapa. Panahon ni sa mga Israelita. Panahon nila ni Moses. Ang baboy bisan tuod ko pikas ang kukunini, dili man kini musap busa hugaw kinilang kani, ayaw kamo pagkaon sa karne ni mananapa. So gidili. So nasli basihat. Dayon diri sa cheese kapitulo 11 versikulo 10, apan bisan unsa nga naa sa kadagatan o sa masuba o sa katibayan nga walay makapay mga imbes, dili angayn kanon. Balaod din nila panahon sa mga Hudyo, panahon ni Moses. Pagabot ni Kristo wala na. 5 taon Diyo, kilabot ato. Sa atong gibasa kaganina, ingon dito nga, walay koneksyon sa atong kaluwasan ng pagkaon. Kaya ang atong gisgutan karon, hindi kamatay na ito, mapaingon ta sa langit. Hindi naman ito, wala may koneksyon. Nya, ingon man San Pablo nga, makahimo kamo pagkaon sa karne, sa bisan unsang karne nga nagibili sa merkado. So, ay bawal. Tumunang kina masabkarto ni siya. Unsa naman po nga relihiyon di mukaon ang sabarista. Amo ta Muslim mo sa ilang basihan, di po sila mukaong baboy. Posible nga dito po na sila nagsukan, hindi na siya. Pero kita dili na. Kaya nga
Naan naman ta sa Kristyanismo, ang atong gituhan si Kristo. Kung sa may giingon ni sa atong Ginoong Kristo. Diri sa Marcos Kapitulo 7. So kini gikan sa atong Ginoong Kristo siya. Kay kini dili man siya nga sa inyong panabot sama ra kamo sa uban. So man yung mga pagtulunan nila ni adto. Muna yung atong Ginoo nga sa inyong panabot sama ra kamo sa uban. Pitubag si Jesus kanila, wala ba day kamo makasabot? Bisan unsa nga mosulod sa baba sa tao, dili makahugaw kaniya. Kay kini dili man mosulod siya kasing-kasing kundi ngadto sa tiyan ug unya mogulasab sa lawas. Sa pagsulti ni Jesus nini, iyang ipahayag nga mahimong kanon ang tanang pagkaon. Walay bawal. Nya kay ang Iglesia ni Kristo kay di man makaugsampay na. Kanong kitang Katoliko makamatag sampay na. Ang atong tubag-an na dali ra pod sa Leviticus Kapitulo 11. Leviticus Kapitulo 10 versikulo 18. Mo ni atong mabasa. Og saglit ang dugo niini wala man dada sulod sa santuaryo inyo unta kining gikaon. So ipakaon ang sampay na. Kung sa may dili ipakaon atong nga panahon katong gihalad nila sa simbahan. Kay sa unang panahon ni Moses kanang dugo ilang man patuloon muna i-blessing. Muna na ang mabasa ninyo sa basahan ninyo sugod sa Genesis, Exodus, Leviticus, Numeros, Deuteronomy kan 5 ka libro. Daghan mo mabasa diha. Diya na gamiton. Pagabot sa itong panahon, ingon ang Ginoo nga tagaan mo na kog limpyong tubig nga mo'y makahugas ninyo. Mo nang bindita atong gigamit karon. Ug naa sa Biblia. So wala na tang dugo. Unya gingon sa Biblia, okay ang dugo nini wa man dada sa santo, wa man dada simbahan. Ayun na kanon. So kung mukaon og sampay na, pwede kaon ta. Kung di mo ganahan, pwede di mo kaon. Pero dili na makaluwas. Sumalas tong gibasa, walay connection sa atong kalawasan atong pagkaon. Lamang gingon nang diha nga magpasalamat ta sa grasya kay ang atong pagpasalamat mo nay makapabalaan sa atong gikaon. Nya kadaghan man tang kayso na di magpasalamat. Dili mo ampo. Diretso lang ka ulay ampo-ampo. Dili maayo. Ako nga nung nag-promote yung kaning mag-ampo sa pamukaon. Nakasulay man jud ko nga sukad ko nag-ampo sa dili pamukaon, wa jud may tabo nagutman ko. Doon na yung sa kapanahon, niyan na may nambuki diya sa Huyuhoy. Wala pa nang kasara diya. Na diya mi sa galan nagsugod. Para 5 kadlawon katat mi diya. Wala pa mi kalsada. Katat mi diya. Pag abot dito sa eskwelahan, ang among balon, nabi na kang balon. Gipaggutuman mi og hike. Alas 5 pagod mi nag-hike. Abot dito alas 7. Gutom na. Paspas kaon. Kurot man among luto. Wala may pagkaon. Pero na pa yung mga sudang ginagmay na bilin. Wala mo po na kauna-una na mo nga wala na may kaunon. Wala man niya mo'y karinderya diha. Wala man po na maligya diha pagkaon. Kaya suyuho ito nga panahon. Wala na maligya yun. Pero tungod lagi kay nagampo mo ko sa dili pamukaon, dili gusto sa Diyos magutman ko. So, alas 11 naman, kapin. Kita mo kong tao nga galakaw, naglukdo. Kasi gilukdo, sako. Di akong gidool. Kung ano yung sa islod na, siya nga lagot mo na gabi, sagol. Kung basin mo, di mo na ibaligya ang paliton. Sugot man, di, bayad na yun. Kita ni kaldero, ali na kalong agme. Pag hapo ko magut mi. Pesa ko yung mapalit yun, bay karinderya dito. Busog ka imi kay daga mo lagot mo. Napamay mga sudan na bilin. Inana ang milagro sa pag-ampo sa dili pamukaon. Una mag-ampo gyud sa dili pamukaon. Nang magbantay ko diya sa Chowking sa Gisano. Sa amin man na. Magtanong ko. Nadaghan gyud nato nga dili gyud mampo. Ni kaon. Manang diha ampo gyud ko di sa mukaon. Importante kay nato na pasalamat atong Dios. Pasalamat na kakaon ta. Daghang mi gipagutom ron. Pero kita daghang pagkaon. Orita mo tag pagkaon kay mag-ampo man ta sa atong Ginoo.